Assalamualaikum bауырлар. Бүгін Наср сүресін үйренетін боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза жаа насруллахи вал-фатх. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. Жерде إذا جاء дегенде үстіндегі ерек сызық алты әріп мөлшерінде созуды білдіреді. Соны ұзақ созыңыздар. Қалған мәттерді екі қаріп мөлшерінде. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. деп хәмин бітеді, соны шығарыңыздар. إنه كان توابا. Әрпінің алдында үтір болса созылып оқылады. Бұның ережесінде үйренгенбіз. Ережесін сақтай отырып оқыңыздар. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.